Kolasib District Lok Sabha MP election sang ni somni pali vote TLUANG CHHIAR ane. Vairengte Kuhva Society te ruka Assam Panmei Myanmar Kuhva rau anman. Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Office Principal Chief Commissioner of Income Tax North Eastern Region Chaitali Panmei IRS le thawhpuite kawm. Thirtute chibai ule silram haki kania chachin thari lo ngai thak chun somang. Kolasib District Lok Sabha MP election sang ni somni pali vote TLUANG CHHIAR ane. Voin Somadaria the Changkhan Government Kolasib College Accounting Hall Pathuma 4 5th Kolasib le 6 Early Assembly Segmena Lok Sabha MP election sang ni somni pali vote la chu chhiar chanani a 5th Kolasib AR hi Pvt.Ltd sang Deputy Commissioner ni in 4th additional AR hi P Melody ngur TLUANG additional DC ani a 6 Early Assembly Segment additional AR hi Pulalmuan Puya Project Director DRDO ani vote la chair to hyang counting supervisor mi somli pasari counting assistant le accounting micro observer mi somli pani ve ruat ani a 4th assembly segmentan counting table pakwa 5th assembly segmentan table som le 6 luetan vote chair nan table som pani rahman ani bok puri H.VANLANGHAKA Zoram People's Movement candidate chuan vote singkhat sanga zali somkwa mo in Kolasib district chunga assembly segment pathuma ma shwayani. Vairengte Kuhva Society ten ruka Assam Panmei Myanmar Kuhva rau anman. Vairengte Kuhva Society te hian an Kuhva tharlei tu tur an hmulo chan chu Myanmar atanga dan lawa Kuhva rau tol rukwang ani ti in tun hnai atang khan Kuhva rau tol ru ti top tumin Beipui thakin hunrem changa chunjan somin duty anin siam thina heti la hian voin khan an thudon bozuin kongpui helin Vairengte tlaklam aitlang lama ramrikong laya Kuhva rau phur tatayada le pickup motor pasari chu kongna le diaka wanga antang nang chingin anmana heng Kuhva nei tu te hi tuma hmuturan omlo awangin tu ta nge ti hriat ani lawa motor pakhat hi Kuhva bek somni velzet phurin society shrai tu te hian amuna anti chet sak ngalani Kuhva phur tu te hian an motor tang boy prinan JCB an manga an Kuhva phur te po motor atangin an lo hlang thavek bok society shrai tu te soidanin he kong atang hian Assam lampanin aramria anin hlan chong thin ni in an soibokani. Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Office Principal Chief Commissioner of Income Tax North Eastern Region Chaitali Panmei IRS le thawhpuite kawm. Chief Minister hian Mizoram income tax pay na thok enge muzatan oma silchara lekha ti fel turin an kalangai china hengmi te tan olsam na om theinan IT department a hian aizola office nei ve se tha a arin thu alo shila Pvt.Ltd Panmei hian malak an tumdante Mizoram sarkar thopuin an mamo thu te Chief Minister ne na hian athlenani Chief Minister hi Commissioner and Secretary to Chief Minister Pu Lalduhoma na fanai chuan atroi omani Mishing ruang ni nge shat ser luya lungleng kaya mu ani voin chokmadar somvel khan ser luya lungleng kaya me cheno pang ruang ni nge shat mu ani a ruang ni nge shat TPH monitoring station a duty tenant mu a cheto hle ani melthum leiminin anol wanga nun na chan ruang la mu lo mi palizinga pakhat Deborah la lom mi kumsom pakhat ani le ni lo fia turin ama sha chang tu ten ruang ni nge ya shat mu na mun hi an pana leiminin achila wanga nun na chan Deborah la lom mi kumsom pakhat lim en veng ruang ani lauti finfi ani lim en atanga thu don danin ruang hi Deborah sha chang tu ten an en fia nuwa ani lauti finfi ani heti la hian lim en venga leiminin achil namdang pakhat abob chau an mu ruang ni ringte an oma ruang hi achia deu to awangin finfi mei hleithei ani lo ani Center for Environment and Social Justice in Assembly Speaker Bangla a thingki ani chungchanga malaturangin na Forest Department a anthlen Divisional Forest Officer ne nangen na anthlen antarlan danin Assembly Speaker Bangla a
thingkung ki fai deuh vek ani chu CESJ chuan a hrethiam lo hle a sarkar hmun poimo a thingkung ki ani chan le thingki phalna pek anni le ni lo hrechiang du ti an tar langa phalna pek anni emo ni lo emo thing le mau khum hal konga malatur ber sarkar ani laia sarkar hmun poimo a thingkung ki ani chungchang chu chuichian saka atolanga action langai turin ngen na hi an thlena malakna om lo ani chuan PIL file tur le EFNCC department mo phurna ani anga na zoka action lak ani theinan khintel an ngai tur thu an tar lang ani CESJ hian an ngen na hi vo in hian an thlena an pol president le general secretary ten ming an zia kani Mizoram chunga kovara chingtu ten an kovara thar shal chwa ko nga ramdang atanga dan phallawa laklo om china wangin harsatna an tok ti sha in home department Mizoram chuan an harsatna sutkian nan malakna thar an nei kovara te hi Mizoram twal chunga thar nge ani ti certified heitu turatan kova ching tamna mun district aizol kolasib le mamita te certifying officer rodna notification ni somni pasari me sangni somni pali khan ti chwani a he notification a hian certificate of origin pek chwadan tur le he certificate man dan tur guidelines hi tarlana ni bok certificate deal na hi kovaching tu ten an mani chin na mun huam tu certifying officer ten he na thelu turani a certifying officer staff ten deal na andona changa hunrem chang ma sabera amuna kovaching tu omlai ngein endik na an nei turani heng certificate an pek chwa te hi voi khatral chwan atan chawa man theyang certificate of origin nei lau kovara phurte chu rampo na changa laklu anga ngai tur ani anga man thei ani ang certificate te hi adik lawa man a om ti shat ani chuan certificate nei tu chu criminal case asiam sak thei ani bokang he malak na hi Mizoram kovara ching tu te tan mei ni lavin check gate duty te le dan keng ko tu te tan po rem chan sok na ani nge be sei ani khati zong kha chan chin thar kan puan thei chu ni e